Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke bengabusamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke njalo ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke singakuphuthisa iy'ndaba ongawenza njengamanje. Ngabe-ke ungixhasa-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba luthe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke sekuvele kumlisa-ke laphana-ke obethi-ke ungaphandle-ke kwendawo-ke ebibambe imithingi-ke laphana-ke kwi-ANC na-ke laphana-ke wariphotha-ke nokuningi osekwenzeka kuyo-ke leyo mithingi-ke namhlanje ngokukhishwa-ke kuka-Ramaphosa wathinta-ke nokuningi-ke impela-ke laphana-ke kwi-GNU. Kodwa-ke angifuni mina ukuthi wezwa ngami ngiphinde nje ngidlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uyizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngizengicolo phansi masizwile-ke le vidiyo leyo ngama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ngixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Songenza njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Amaqombandele nobandlululo nakubacindezeli imhlangano omkhulu special la eButhini House namhlanje uzothi-ke le ANC kanti kwenzakalani. So kunesixakaxaka esikhona, there is a political new era eyenzakala eSouth Africa. Hayi ngakhuluma-ke leyo awumbuso wamagano yawa manje bafana. Mina ngifuna ukuletha mhlawumbe breakdown kamama, angithi ngilive ngibona ngiseluthi loves angikhulumi nje ngisekhaya lapha egcekeni ngihleli kusofa ngikhulume inemfuneko yamanga nje ngikhuluma ngila la zenzeka khona izinto nje masiphuma isinqumo la ngizokutshela live ukuthi sekuthiwe ngaphakathi ushilo imboli kuyavuza basitshela ngaphakathi hayi breakdown ndoda enkulu yahamba manje. Angathi phela njengamanje akumina ozokhipha umuntu, bazokhipha nabodwa lapha ngaphakathi. Mina ngihlangana ngiyimele emnyango. Hayi yaphuma ngoba ngikutshela ukuthi mina bayaphuma lapha umbuso wamagano yawa qhu.